Haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Hashimwe Uwiteka utugiriye ubuntu akongera kuduha undi munsi w'umugisha. Iyi ni by'ukuri urabagirane kuko umucyo wawe uje. Iyi ni tariki 21 ukwezi ni ukwa kabiri, umwaka ni 2026. Ndagusengera kuri uyu munsi ngo Imana ikurinze ikakugeza kuri uyu munsi, igukorera ibikomeye, Imana igufungurira imiryango, Imana ikwibuke, Imana ikurengere, Imana igucira inzira, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Ndagusengera ngo ibitaringaniye Imana ibiringanize. Uyu munsi ndagusengera ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe, imbaraga n'imbabazi z'Imana biboneke ku buzima bwawe, igitinyiro cy'Imana nikiboneke ku buzima bwawe. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo nigucira inzira, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo niguhagurutse, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo niguhuze n'igitangaza cyawe. Uri umutsinzi, uri umunyamugisha, uri umunyembaraga, uri umwana w'Imana isumba byose. Ndagusengera ngo nuhure n'umugisha wawe uno munsi, umugisha wawe nufunguke, umugisha wawe nugaragare, inyenyeri imaze igihe yarazimye yake, Imana ikumurikishiriza umucyo wayo. Uyu munsi gukomera kw'Imana kuboneke kuri wowe, ibitari byaremeye bitangire byemere, kandi bitarakunze bitangire bikunde. Uwiteka Nyiringabo Imana niyemera amasengesho yawe wasenze, Imana yemere poroje zawe, Imana yemere imishinga yawe, Imana yemere bizinesi yawe, ibyo ukora byose Imana ibishyiremo umugisha. Imana ifungura imiryango, uhure n'ineza y'Imana, uhure n'ukuboko kwiza gukomeye. Yesaya ibice 6 umurongo waho wa mbere haranditse ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye ubwiza bw'Imana. Yesaya nibwo yabonye Imana mu mwaka umwami Uziya yatanzemo. Ndagusengera ngo muri uyu mwaka Uziya wawe apfe. Hari Uziya umaze igihe akubuza kugera ku mugisha wawe. Ubuzima bwawe watangiye bizinesi ariko Uziya arayitambika, watangiye gushaka akazi ariko uhura n'urukuta rwitwa Uziya, watangiye gukora ariko Uziya yitambika ibyawe, watangiye urugendo rwo gukoresha mariage Uziya arakwitambika. Ariko aya masaha uyu munsi byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Ndagusengera ngo imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana biboneke kuri wowe. Ndagusengera ngo yariko yariri imbere yawe riduke, Uziya umaze igihe afashe ibyawe arekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Uziya waboshye amaguru yawe agahagarika ingendo zawe, uyu Uziya arekure. Iyo Uziya afashe amaguru yawe ugerageza gutera intambwe ariko ntibikunde, ariko uyu Uziya napfe mu izina rya Yesu. Nawe ubona igitangaza cyawe, nawe ubona Imana yawe, nawe ubona umunezero wawe. Ndasenze ngo Uziya wafashe amasezerano yawe akayabuza gusohora, uyu Uziya narekure. Hari Uziya wafashe umugabo wawe amubuza guhuza nawe, guhuza hagati y'umugabo wawe nawe byaranze. Uyu Uziya ndamutegeka rekure mu izina rya Yesu Kristo. Uziya wafashe akazi kawe akakunaniza mu kazi, waragerageje gushaka akazi biranga, imbere yawe wahashyira bariyeri ihora ikunaniza. Iteka iyo ugiye guhura n'umugisha uhura na bariyeri yo kukunaniza. Ndagusengeye ngo iyo mbaraga y'abazimu n'abadayimoni yari yarananije ubuzima bwawe, iyo mbaraga ikurekure aya masaha uyu munsi. Itariki 21 hura n'igitangaza cyawe. Iminsi 21 Daniyeli yarasenze, ku munsi wa 21 igisubizo cye kiramanuka. Nawe ndagusengeye ku munsi wa 21 uyu munsi Imana ikwibuke, Imana ize ku buzima bwawe, Imana ikugaragareho, Imana ikubonekeho, Imana yigwatirize, Imana yitamurure, Imana ikubake, Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Iminsi 21 ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bwari bumaze bufasha ibisubizo bya Daniyeli, ariko ku munsi wa 21
rimwe Imana yohereza marayika ukomeye w'urugamba, araza ararwana amanukana ibisubizo bya Daniyeli. Nawe ndagusengeye ngo Imana yohereze marayika ukomeye w'urugamba, Imana imwohereze uyu munsi, Imana imwohereze ku munsi wa 21. Daniyeli yabwiwe ijambo na marayika w'Imana, ijambo rimubwira ngo witinya Daniyeli, kuko gusenga kwawe kwarumviswe. Nawe ndagusengera muri aya masaha, gusenga kwawe nikumve, gusenga kwawe nikumve, Imana nikumve, Imana niyumve gusenga kwawe, Imana niyumve kwinginga kwawe. Iminsi umaze usenga winginga Imana, iyi minsi 21 y'ukwezi kwa kabiri, Imana ikwibuke gucira inzira, Imana ikwibuke ishyira umugisha mu biganza byawe, Imana ikwibuke ishyira umugisha mu rubyaro rwawe, Imana ikwibuke iguha ijambo mu muryango wawe, iguha ijambo mu rugo rwawe, iguha ijambo. Imana ikwibuke aho wari waramburiwe ijambo, Imana iguhereza ijambo. Nari mvuze ngo uyu munsi wa 21 Imana imanukana igisubizo cyawe, cyakire mu izina rya Yesu. Uziya wawe arapfuye, igitangaza cyawe kirabonetse. Ineza y'Imana nikubonekeho, ineza y'Imana nikugaragareho. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, wowe ubana natwe umunsi ku munsi. Reba niba warakoze subscribe, nusanga utarayikora iyikore, kugira ngo buri munsi isengesho rijye rikugeraho. Kora subscribe, ukiyikora Imana iguha umugisha, ukiyikora Imana ikwiyereke, ukiyikora Imana ikwitamururire, ukiyikora Imana ihagararane nawe. Kandi sharing iyi video, yisharing iri sengesho nukuri rigere ku bantu benshi. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Isharing rero igere ku bantu benshi, abantu benshi bahabwa umugisha, abantu benshi bahagurutswe, abantu benshi bakomezwe n'Imana, abantu benshi bahumurizwe binyuze muri wowe. Kandi na like, ntugende udakanze like. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Umucyo wawe uraje, ineza y'Imana nikubeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.